TV Somurunji twakutanjira wasiba kurunji katuhamye ngwebu wakwata kwerizuba byona byakutamburira kurunji eshaha nibiri zikiro kandi rizuba nebiro bena ebyo kwezo kwikumi umwaka gw'2025 tukutanjira makuru Agacencwire kandi orukuzaga kusyaho Elias Rutugusa hamwe na Loice Gavah oworumi orwo bonero bitutakaga kwikizeho mbwijire reka tworeke ebikore byija bgebembire rero nabwanyuma tujaga kuletera mbwijire emitwe y'amakuru nekushyikibwaho yetunjira umugisha ubwo kwendera umwaka 2025 n'ekitereke cy'umwaka ku rugumuru rwa Nyamahembe sako ekiruhaha bwa buri umwe kandi kirumwe bihembo nkente embuzi enkoko shukari omuceri yelanji wa Global aleta wenjawulo ku bisenge tulina Global Silk Vinyl asigibwa munda Global Weather Coat asigibwa ebweru ne Global Mat owazisiringi Agacencwire kireki abebyo kwerinda kucinga amakanisa gatashoborokere umurimba rwa City North so ninza kubasigire sumu yanjye umurafu n'umutoro kubatera urwaye mu ngambire abana banahari 10 umucanga cyatoro bashinyire and of course improve on food safety of the foods and in turn improve on nutrition outcomes. Meja General Mugisha Gurigore muntu asibiro muri Rwampara ari kurondo bushagiki ina hata uturukwika bakakugira ngo birembaza marwaro tina hata ukwika bakakugira ngo abana bakorwa mu mashemero ngo baza kutunga imirimo aho naho emitwe y'amakuru yabane kushyikibwaho yetunjira umugisha ubwo kwendera umwaka 2025 n'ekitereke cy'umwaka ku rugumuru rwa Nyamahembe sako ekiruhaha bwa buri umwe kandi kirumwe bihembo nkente embuzi enkoko shukari omuceri yelanji wa Global aleta wenjawulo ku bisenge tulina Global Silk Vinyl asigibwa munda Global Weather Coat asigibwa ebweru ne Global Mat owazisiringi nyongera kutanjira eshaha ne y'amakuru Agacencwire kandi agutwakurundanira ekireki uruga kusyaho ndi Elias Rutugusa hamwe na Loice Gavah oworumo rwo bonero abo bushoborozi na nabe byo kwerinda umurimba wa City North Division nibenda kutandika kucinga maramizo agatari kwetegerezebwa kandi agatandishiro kurubatira obugabe bw'abantu amaramizaga nagashangwa aminje nagashangwa omuri cyarwa Buganda hamwe na Kakoba kandi aminje ngatekatekwa okubagara umunaga habisa abantu Omurukiko rwa wodi ya Kakoma orushitamere cyarwa Buganda abebembezi ba division babandize bashoborera abatura ebikozwe n'ebiryono bikorwa abinje bakwikono bagetana bazeta office za London kandi ubwe matukabire hine kitwenda kuteko cyamani ekizimbe cyahererukiro bakacombeka rukumu rwenda 5 nena atimwe ninyenda mbabuze n'umunyankuru bwiro bwa katatu abebembezi ninga government kero konkahinyizire ibintu bikozereke ebintu bihindukire kandi bikero kwimba atitwe twahiro twashanga yitwe project government yerarikirira kwa nema unenda kuri tayitaka erine chap so tegerize just implementation ebyo nkuto timuri kubi aho kwa nihetenga mu just bwa improvement konka wanoisha ati nijana kamoto kakachimunonga kuba naguruko mu rukiko konka nija ntine cintindire munindemwa kugira inara omurukiko ru abatura ba cyarwa Buganda bahireyo kwetombuita kwabo wa RCC ahabwa amabara n'amakanisa agarukurarana gatere byoma n'abarangi abarukurarana batere ngoma mpaka busesere konka ni manyangu na no mucaci zituzinkuba bakabatera mu ngoma so hati ngoma zikaze kusibo umukushaba kubona kwa bucika ningo kwimbise ningo koraje hato kwiye kugira ngo umuntu kwa kwata kwikizana neri nchereza hati acukwata umushonge kushetu cyamazima harimo abantu bakushaba bakwabisa batahi babo there is a pastor aine kizinda kuskwika shay kumenemo tabana atandika kutere ekigo kizindaro maberango manyakorachi and people complain na RC I've engaged ogwe pastor woche kizindaro emirundi ya kemerude ta twekano RC no wa meya na mkwesa no hadichi Omuhezi wa RCC azirengamwa hamaramizo
nigabisa abantu gabaremesa okukora emirimo yabo kandi agandi gabazibira okuza omu marwariro okutunga okuragurira okuhikire. So ejo niyo condition uyine kuba uyine permanent home as your church. Kunkato kurgai wargo kwijo kapanso anibo kataho church ukatanga kutere ngoma ukarga kuyo tunyondi yo muranjo katere ngoma. So ninza kubasigira sumu yanjye kumurafu n'umuntu uri kubatera urwari mu ngambire mwacenga then twije tworo operation abantu abo tubihemo. Amaramizo agatombekirwa ha plani nago gari ha rutezyo rwo kushenywa. Someone is sick. Kwa veriro mukanisa hariya kakoma bitu. Chwan chachi nikakoma. Bamushereka no kumushereka. So I'm being serious nyowe. Nkunda rahanga ni manyarahanga. Kunga bintu bagambira nimbigamba bigendereye. Division ya Mbarara City North erimu amaramizo gari kurenga 180 konka mingi tigari kuhikiriza mutindo gashakwa Aiden Bataringaya. Webare Aiden Bataringaya twagumiza mu namakuru abahango mbyendya y'abantu mucange cyatoro nubagira ngo obucweka bona ahari 10 ubwo abana barya hansi y'imyaka 5 bashinyire eki nubacegekera emirire mbi na n'obutacoka byo kurya ebyabazire barukutekera abana babo. Ebigambo by'abahangu mu nshongeji biryo mbihandiko ebyashohozibwe Ministry y'ebyamagara omwaka ogwire. Eric Oteba, Project Manager wa Food Systems omu kitongore kitari kya government ekya KRC Uganda najangwa abana banaha abana 10 abari hansi y'emyaka 5 bashinyire omu cyanga kya Toro. Our children under 5, out of 10 children under 5, 4 are stunted. And you know, stunting is a form of chronic malnutrition that affects the brain at the end of the day. So you can just imagine after 2 years of children, stunting is not reversible. So we have adults that are going to be stunted. Kurujira abahangu okushinya tukurumbana bato bonka beitu n'abakuru nabo bashinyire. As assessments, and we realize that more than half of the people that we assess, especially in urban areas in the Rwenzori, are either hypertensive or diabetic, yes? So you can imagine the problem we are dealing with. It's no longer undernutrition, but it's also overnutrition, yes? It is stunting, it is acute malnutrition, it is obesity, it is diabetes. So we have more of a triple burden. It's no longer, just undernutrition. Ito toro, ne myaka ende nyakurabire henyuma. Ito lintururanki hano bakuba nibabazaho ngo abana bagurumire ntuliroranki hano tukuronke kizibu kyamani ntusana abanyakutirwa kihe eyenjara karaburi abana bayisanaga bati nabantu bayisanaga bati ubakabahagwire njara bati enjara teguye nibaturankinga nkabantu abanyakwine byo kuriya bingi mu region yetu eno ya Toro hatukujya kura ngo kandi abana nibo bagurumire barikira itimo mu ihanga ryona guruma. Umbaro gw'abashinyire guri abucweka 38 n'obutonyezo mushanjwa harigana omucyanga ekya Toro. Enshongeji negikerwa barukuhinga bakasharura konka byona bakabuguzo kutunga kasente batasigireho ka ebyo kurya. Ito Toro eri hano kandi tukusemerera kuseka abojo bakondogoize bati amagufa gabasimbire obusike mugongo gusana ogurusenene nibona mbubata bukondogoza yenda kagihimbire muno mukana akasayija urugongo runa rukezingi kandi nibo bakama bibyo kuriya nikimesa ngo haro kizibu abantu kibatari kwitegereza barorerire sento bari kuzitunga mazitwara mu maru kiti sobore kibabya mazitwara nka mukunywa maru tubakutwara mukurakuraniza n'ibitwe bindi. Ahabwe nshongeji aba joint efforts to save the environment batandikira omworeko gw'ebyo kurya byenzarwa ebyabantu binekoresa kurwanisa ebizibu ebirukuretwa kurya kubi. This fair, this event is an opportunity for you to come and learn from other farmers who are already having these seeds, but most importantly it is an opportunity for you to come and buy some of those seeds that
are being showcased. Ebhandiko kurwo mu kitongore cya KRC Uganda nibyoreka ngo district eziri kukizayo kugira abana bashinyire kurwo mu cyanga cya Toro ne Kamwenge kwebembera n'abana 10,127 Fort Poto mwanya gwa kabiri n'abana rushanjwana na mushanju Cyenjo jo mwanya gwa kashatu n'abana 64 Bunyangabu omwanya gwa kana n'abana 32 Ntoroko omwanya gwa katano n'abana 31 Kitagwenda n'abana 20 kandi Kabarore n'abana 13 Gashakwa Jonan Singwire webare Jonan Singwire twagumiza n'amakuru oyesimbira bwa president bwa Uganda arukujwe kibine cha Alliance for National Transformation Major General Mugisha Gurigore Muntu Elizoba yasiba mu district ya Rwampara arukurondayo obushagici ogunka hatwire narabahona ayebembize njiri eyo kurwana sobushomankuzo mu ihanga Elizoba Major General Mugisha Gurigore Muntu oyesimbira wa president wa Uganda ahakibina cha Alliance for National Transformation yatandikira mu rumwizi Kabura Town Council arukusherura Karuru mu district ya Rwampara. Uganda yona hoye ntwakana na General Museveni ebintu ebyari kugira ngo nubenda ku protecting again zezero itwe mutekatekere yitu nayo kugira ngo General Museveni hari byakozereho konke byatakakozere tacebe basa akabiro kuhumura haza abantu abandi bareba kuba kushobora bizo biri mu ihango ogu yagambo kwa rukwenda kubuture by'entambura ebyo buhinji no burisa ebyamakorero nebyamagara omuyihanga mu Uganda za Buganda za Bunyoro za Nkahi abantu bagatana handa abwe by'amataka omuntu wa sente yija ya kugura ninga yatwara itakari yawe arikwenda kuriyanga tansa numuzo mukoti koti numbaza kumara myaka 5 8 10 12 woti ne sente no siyo mwaka gwa kabiri gwa kishatu kwikwanjira itakari yawe no wamu yageraho urundi rutera no mu ruribogo nyihanga na kinoni kandi uko yayereko kwatwaho ahabo bushomankusi obwari kugira ngo bushenshire ihanga abantu biba bagumana bari yabutara imwe babutosha ni mu muryo mubunke wagenda wiba nkembuzi nibakuta mu chameno mara mu yana myaka engahi ure na ba bilioni 10 wa no shangu tino cyabo esente zibar kwiba nuzakubene zibaretere mbaza mu marwaro nuzakubene zibakorere nguto yajumire nkora Dr. Chiza Besije yakwasirwemu kandi akabura kutunga buringaniza niye nambabuze mbwerimo abantu aba kabura atiwe bakwata muntu kogo bamwigatero muchome bahuna mababiruko ngwabwa amana kama hena police bibiri iyo wakabura bakukwata obundi tone no muntu no kumanya ngo yakwirukangaho nobote nyencha kare Major General Mugisha Muntu naza kusiba mu district ya Bushenyi arukushero bushagici Gashakwa Aiden Bataringaya webare Aidan Bataringaya polisi omuri Kabare yahamiza abantu bona okweriyo nekora obucweki ihembe okucendeza habahenda biragiro obutekere musheke omucangeki ebi aho byaza kuberaho n'ubwanyuma y'abantu binji okwetombwitwa bagumize ngo abashuma hamwe na nabinazi beyonjiro muri Kabare okwetombwita kw'abatura nikwijaho bwanyuma y'abina zo kwita omukumi kandi bakafutaza n'omushubuzi omukyaro kya Makanga Central Division Kabare Municipality oisirwe amanyirwe nka Stephen Natamba ow'emyaka 80 abira ry'omukumi aha Albertine Hotel kandi we ofutaziwe Loice Kanyoro ow'emyaka 59 ninyenda kuhamiza abantu bitu ngo byo kwerinda binguruguru nabushirabengu harimo ubuntu kibuki obutukirione tugonjora polisi nabashaba batura okwatanisa nayo okurwanisa obuhenda biragiro tukaba buri hamwe hono bwiribu nga polisi y'umurundi gumwe nitwesigama abantu ubwo muri kugira ngo ebimu kumanya tukwatanise tugambira then nitwe tutemo kugore bangu twakoso ubwo
amahoro g'umwaka. Omutawuni ya Kabare harimo ebicweka bingi birimo mwirima kandi polisi nibajangwa ikintu kiteganisa kamera zayo okukwata ebyakubasa kubahwera omu kucondoza. Nitugiramo bizibu kugira ngo hati ngitawuni yitu ya Kabare harimo mwirima kandi oshanga bumwe na bumwe abazigu ninga na kamera zitu bumwe nizikose ekyererezi. So nongusabira ngo na municipality yitu eshemerere kubane bangu tawuni irimuki erimwetara hariho abakwasirwa mu nshongeji okwera polisi okucondoza. Kuba ondizo utino mu nsome arukugamba kuba yasangira na simu card ya driver go bisikire nyakigugwe n'ababire bari ha truck bakibe bintu kandi bakamwita tumwine tuza kumubuza kanana katanu no kumanya mukubya tuzi. Ekyanga kya Kabare ni kimwe ha myanya y'obuhenda biragiro buryo n'obukanya ahabo kuba oruremboru turwine bitara bya security ebirukwaka omyanya myingi. Gasha kwa Nelson ahimbisubwe omuri Kabare. Webare Nelson ahimbisubwe omuri Kabare kandi abanyakabare ntubashaba okutekesera mpango munonga aha kwirinda. Umurebi witu wa TV Sto Murungi ni nkusima aho uri kuturebera hona kandi webare okutahona no kureba TV West. Biyo makuru agacencire ngo tukize tubase kubantu humuraho tujagaruka n'amakuru agandi. Agarukurataho abanyakibina cha NRM basimo bushagico bw'abantu bo matemba gihanga bahire mukuru wihanga. Turinzire urunaku bunaku January ke tereze president percentage yatakabonaga. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Skylight Hotel, erestora uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, sumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe. Nibateke nkoko, embuzi, echenyanja, muchamo, obushaza, akaru, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kande cyo kunywa. Nichigenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha. Bine rooms eziri self contained DSTV, security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe. Pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete. Ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 Yakweha utamuyo mu mudu nokora ekikire wanyompenkoni noshumura kushemererwa urubunuzi na nobusinje noenda kuchamuka mpenkoni igenda yakintu cyo kunywa chonka mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngashinywede ku mpenkoni ukakasi kwata nawe nywako tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire
iwe na Christmas y'umwaka ogu mwine kushayina yetunjira umugisha ubwo kwendera umwaka 2025 n'ekitereke cy'umwaka ku rugumuru rwa Nyamahembe Sako ekiruha bwa buryomwe kandi kirumwe bihembo nkente embuzi enkoko shukari omuceri soda n'ebindi byinji okwenda kubomwe mu baraye hangurira ekitereke cy'umwaka ogu kiriro mataji gitu nkitaje rukuru erukushanga mu rubwizi bwera naganda mataji nkumuri cyenshama kazo umurembo mbarara hamwe n'itaje ryo muri banda harke and N Plaza ahashungine na Kitoke stage oyetunjire account utandike kubika hati rero rebe no hureje kuyakwindukira ubugenyi na rwa Nyamahembe Sako gamba nitwe aharuzura umushanje 83 kinana na mukaga 23 05 rwa Nyamahembe Sako okweterana nubwo busingi ikintu cyo kunywa aza mwana bategerize ubundi konka mwami mazumor ya hano bariyo bategerizo mu mbagano mangwe shazakiri wansugo mu motoka riyo nenyusi yo guja kunywa mucyara unam utatinda ndenda ngubije bakuroze hakunandanywa uriye cyatuma naguma hano joka mufundurira kahurire konka mwana tera chairman wembaga akongeze yo nako kishahe ito twe tuyo ntumyo diplomat akatuka kanusira hanga waje ukanyiha ambi mucyara n'abagine diplomat ebindi byayenda bireje bigende n'abagine n'intere ekorwa ba diplomat habo America Limited ekoze ko mu mugusha entangawuzi inanasi ukochi ihamigwa ba UNPS Big thing about the MTN Super. Wali yakapia musite wali yakapia. Wali yakapia. MTN kabo the super mustairo mpia. Then you kabo the smartphone nebi yakabibiona. Wali yakapia. MTN kabo the super mustairo mpia. Then you kabo the smartphone nebi yakabibiona. Yetunjire kabo the super. Esimu ya smartphone. Lero tungeza GBs 16 zabusha. Tandikana deposit y'emtware na necweka. Lero zindo zishashure mpora mu bicweka. Buri izoba uri kushashura sente ziri hansi ya shiringi 10. Nobasa kushashura buri wiki nare buri kwezi. Kiri yahariwe. Turi hamwe amashemerero gitu tigine kizibira. Amateka n'ubushunshurece nibukuratirwa. MTN nereberera Uganda Communications Commission. Bunyaruguru Development Sako yakuretera ishitereke nyamurungi ahiburi wamwarije kwangura bwa nyuma yo kugura no kusevinga emyeze 3 kuruga kibanzo ku 10 kutabira na bishatu byo ku 12 1225 otehireyo rere kirakomugisha go kutaha mukazano ko kwangura ebirabonye mwini wasevinga miliyoni 2 n'ishweka ningo kazugura mu imigabo nutungo mugisha go kwangure wasevinga emitwara 5 ningo kazugura imigabo nutungo mugisha go kwangure mbuzi wasevinga emitwara 25 ningo kazugura imigabo nutungo mugisha go kwangure nkoko shukari emuceri emigati n'ebindi binji nibaharoni za boda dairy school fees agriculture emergency home improvement water harvest commercial loans n'ebindi nibashangwa Nyakasharu Bunyaruguru head office kandi bine branch Chambra Kitagwenda Ibanda Kagongo Kasese Katungu. Hayes recruitment experts jobs abroad n'amashemerwa menji n'abatabarusi yabona abafuna visas bakatambura kandi benjera kubanyisa abantu mwena ngo mihendo yabo ebachazire mpaka miliyoni 2.9 mega discount byona biwire harimo visa air ticket emishana mirungi munonga okora cha Kenyonyi omu Dubai emiromo kaba customer service airport security aviation stewardess the check-in agents, landing grounds guides, and aircraft cleaners. Okuhandisa no kwabusha ahamiromo yona ahamataji gabogona. Esimu note mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itanu mukaga ninga note mushanju ina itanu ninga note mushanju ina note rukumi. Manager, ogito wagito. Konka batu mu kidara, kabataka jiremo. MC takiziri. DJ achumwe na wiring ebyoma. Tugumisize shanki ibiri. Bantu mareka turgo muzano tugume twatesha. Twagamba shamushanju zibe shamushanju. Tikizana ngo okushara cake ni shamushanju. Nizeze nyine. Byo ni shara cake tukazakunywa mbogo. Na wapenzi yona nesente konga tanywire mbogo. Nikushekerera nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka. Oyine mbogo kanaba mulungi
ayibambe nikolera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje Ombutumwa bw'abashubuzi turi omumakuru agacencwire kandi ageshicwe keki abahangu by'amagara nabo abarukore embazi y'ekiraguju nibenda government yikirize embazi y'ekiraguju etandike kuguzibwa mu marwariro mu ihanga abantu bagira ngo government yakora iki nikija kuyamba kutungura embazi y'ekiraguju kandi yibazire mu nekozesibwa abantu bingi abahangwa aba bahire kushaba kwabo aha mukoro gwo kutongoza umureko gw'embazi eyekiraguju ahari Igongo Culture Center omurimba Rasiri omukoro ogu guhikirwa abantu bingi ababire barimo abahangu ombyamagara abarukora embazi y'ekiraguju n'abebembezi kurwo mbicweka bitabo bimwe na bimwe birikushire atandika kukozesibwa nana omumarwari ahubwo bashangire mukazi yone kora kurungi kandi yambe especially kije bishaka kugira ngo tugire kimwe uko mushimpu kikaye kiri kirungi baje omumarwari bakabakoze bikakozesibwa kurungi especially mwe ahiba ko bagikozesa nano mutware bwa uko bagikozesa kiri kugira ngo ubwoko byaro ushange doze taba yo na nebi ukikindi atuko ko mwirwaro byakozesibwa kandi yaba itirwe aharisti zigizi embazi yihanga etaharisi ngo baba kitestingire medicine has a way it embraces you, your cultural entity, your spirituality, and your ancestral knowledge. All that is covered within traditional medicine. That's why, to me, traditional medicine is used not only by people who can't afford, but by all people who have lost hope. Traditional medicine can raise hope of individuals. Ebi bibireho nyuma y'abazyo kandi bigwireho n'umwanya ogurabe no gushomesezwa mu abantu b'imbazi y'ekiraguju kandi Dr. James Tumusime mukama w'Igongo Culture Center ashoborira abwenshi batireho umwanya ogu no kutaho umworeko gw'embazi y'ekiraguju so that the young people can take advantage of it. Traditional medicine are suffering because it's under stress. The environment is being degraded, plants are being cut left and center, biodiversity is disappearing. So it is our duty to make sure that we emphasize this. No kutangara no kushoberwa munonga kushanga embazi tekwikirizwa kushobora rumwe kushanga munonga kuri mirwaro nona dore ryanyu kureka twaita cyo clinic situ twagira imanda ito nimige bya yite twakorera kuko amarwaro ga government kubona no kwikirizwa gukora ninga kuragurira abantu tari bari bakusumba so nyina ngo government irishyo geje kandi ndi yakitemo uko kini Uganda kabanya Uganda ni science yitu tuni technology yitu n'ubwango bwitu kimwe tukora embazi yitu ikazumarwaro bwitu bona Daniel Yafesi Chabayize, Director wa Public Health Ministry y'ebyamagara n'wabirombye nyumukura mukorogu kandi habwira abanya-Uganda okufaha amagara gabo. Poor health is one of the things hindering our development as a nation. Tetwagala kukola kwogera bwogezi ku ddagala lyaffe ery'ekinnansi ne tukomaawo kubanga tulina okuyogerako ate ne twogera ne kukozesa naye likozeseddwa litya ojja kwesanga nti emirundi egisinga obungi ekozesa y'eddagala lino ekozesebwa mu kwekweka abantu balikozesa mu maanyi wa nnyumba balikozesa mu kweka tebaagala kwogera ne babeera nga buli eddagala alikozesa muwabeera mu bantu ayagala kukyogera tugerezeho munonga kandi tuyambire munonga abantu konkoza kureboreba omuntu nayemerera kugira turi ombazi n'ugutamba na munonga nkaho aherefi ningo omuntu orukora mu government aho ikiriza n'ugutamba konka takayikiriza ubase kuba open mu marwaro ninga omuhere center ningo mu specialist kuchondoza kwa World Health Organization nukuwereka ngo abantu 9 hariga no mahanga mingi omunsiona n'abakoresa embazi y'ekiraguju gasha kwa Abdukarim Sengendo webare Sengendo Abdukarim bo abatura omuri dwahirwe Ntobo Town Council batongwizeho ehurru eyo kurwana soburofa omushaza lya Rushenyi mu district ya Ntungamo ehurreji nejagumiza mweke no makagabantu
Ehureji bagitandikirena no kuyora kasasiro okutorotorovera n'obucupa kandi bagarukire bigure emifurejo kwetorora etawuni ya Rwentobo omwishaza lya Rushenyi omuri district ya Ntungamo. Tukujikorera izoba bonka, we are not doing it today alone, we are going to be doing it every month. Buri kwezi omutawuni council eteje ya Rwentobo wa etawuni council ntuza kuba twinemu group, ntuza kuba twinemu campaign eyo koro buyonjo. Dr. Roland Nahabwe omurambuzi w'ebyamagaro muri district ya Ntungamo nagira ngo baza kwetorora Ntungamo yona barukore eby'obuyonjo buri kwezi ubwe barukushikiriza manifesto ya NRM ahakurwana soborofa bahereze kwinguza iteka erutweta National Cleaning Day. National Cleaning Day ni n'obujunanizibwa bwawe n'obujunanizibwa bwanje kutandikira mu ntoro kurera kwa yiguru obane minister obane prime minister izobere twena tukore byaki iby'ubuyonjo embereze nyuma zikaba zirukubi okore bakarwahi kasasura amahanda ngenda kuba mayisa mukasasura yarwahi nayo tujihireho kandi ntugumizamo twenda ngo ibintu byona tubishemeze twenda hiturarebe muturemerirwe mugume mutukwase nk'uko mwatukwase rizo muzeyo uzomba kagaba memba nuri akura dire mubanze mutereza amageraki amatangani ninye nasingireyo amahega marungi umusaza byarahanga agwo murembe agwo kutekese nkunji ehuru yo kurwana soborofa muri Ntungamo neja kuba nekorwa buri kwezi ahabwa TV West ndi Elias Rutugusa kare nanye ninyempishiro mucange echo kandi okurundana ramakurago abakamusako erizoba batandike huru yo kwegesa abantu okwebicira na nekigenderwa ngo betungure omumakagabo abantu bagira ngo abantu binji tibine mwete omukwebicira kandi kiresereho ubworo bwinji hamwe na namabanja gatakwiri. Manager wa Kamusako Monica Kalungi Caroline nagira ngo nkoreji bagitongoza bwa nyuma yo kushanga ngo abantu nubeganya kwiguza account abwa sente nyinji ezuru kubashabwa tukora rusacho mu bantu binji bitu tushangire ngo abantu binji baremwa kwija kwigura accounts ahabwo kweganya sente zo kwigura espace yo mu sente nyinji mwaka Kamusako kuturebera kizibecho twakiteraho mubazi twagira ngo katwigure ba members bonda abakubasa kureda just on power kumwe chweka oyigura account hataho base kore so pereza bonda. Dickson Bacinduka orukure by'umushuburo muri Mbarara City South Division yasima basa kweji ahabwo kugaruruza abantu no kubahwera ubutarya za kafuna cyo kusima Kamusako aha gukora eki yakora ni SACCOs nce ezikutekateka okugarura mu community narshi okuhereza abantu bitu Kamusako yo yargayo ya katukore zebra crossing. Chairman wa Kamusako Peregrino Mwekambe nagira ngo abantu binje nibarya loan batarukumanya kibarazukozese bahendera bahungire abo kuremwa kushashura gito abakakombara sako loan ezitukereza abamemba bitu nizibayamba ahabo kubantu bahereza n'ubuhabuzi okubara kozese loan zabezo kandi tugaruka tubegesa okubara zikozese nekibarihemu ekirije kubongera kubagasa nkabandi muke abona binita mu Kamusako nkabandi ndemera kiro nkaga hati ndemera kiro 10 esikumesa Kamusako nkozera mu murimo narya je nagomoka nimundebo kundukusha bwa nyuma yo kutongoza aba bagaruza abantu omunkore ya corporate social responsibility obwo barukusiga zebra crossing aruguto rwa kabaterine zebra crossing okukigambaho bike ne yamba obu traffic ibakweta pedestrian omuntu webigere azo omuntu webigere niwe bari most vulnerable road user niwe kushemba yo kuba soft target wa accidents so kwe kuberwa aha haza n'abavuge bakagitama kitinisa saving a pedestrians the most vulnerable traffic gasha kwa Edison Kinene webare Edison Kinene bo aba ebosako bashomisa abanyambara hamwe n'abamemba bayo akarunja karya hakugure mugabo omukitongore na company omushomogu gwe gushikirwemo abantu kuruga aheru yambara kandi aba bashabirwa kugenda bakegesa abantu abo wabo
Ekiganiro eki bakisire Ebert 30 share campaign kibe kigenderera okwegesa abamemba n'abandi bantu akarungi akari amigabo no kwebikira nizo watu watunga mu shabo zambarara abo kusharingana ba customer bitu barara ubu turukujaguza imyaka 30 yitwa Ebo share campaign 30 years of improving livelihoods. And of course no chimanyango Ebo mwako gututondere license yo kureberwa Bank of Uganda nkasako yo kubanza mu Uganda yona kureberwa Bank of Uganda kiroto chitu no kuba the first cooperative bank mu Uganda. Banka yo kugira ngo abantu ba members baje owninga kandi ekitunga nka profits batunga dividends. Ekiganiro eki kikoriro aho murembo rwambarara ko muri gumwe go kwebikira no kutekatekera nyensya harabo abaguzire emigabo mwakora kishene kwa kujaha kumanya irufa institution yanyu twine categories ina platinum abo bantu bagure mugabo ya miliyoni 10 bronze abantu bagure mugabo ya miliyoni 5 silver abantu bagure mugabo ya miliyoni 2 kandi nsima n'abantu abo participating mu buzano bwa Ebo twazo mu Rwampara arabugamba senior secondary school abashomireho omwishomerere bargayo okerezo muhimba abari bashoma kumgumwe yo gukonja kwetekatekera ebizami byote bikanisiwe UNEB. Mugamba secondary school oye ana mumpurire wana umanye yo kurga nikikorobera kurebeyo kuza eyo rukuza. I want to encourage you to work together for the good of this institution. Tugomba hiri kuna bitano ubutwatanka bosweji abana bakabarya bakabari nkabiri na 5. Now you can see we have grown from strength to strength. I have been here observing the performances, the speeches, and clearly you can see. Ezeria eburu. Yes. And two. Ati numanya ine sendisi betsa kushisiro mbururu. Betsa kuzomburu kushisha sede weni mpurezinga tank yabishi. You know, Madam Smart, you must be happy if it comes to this. And I'm also happy. I know my these guys to keep in school that the future of Uganda is mainly on these ladies. Masaba mnonga kumrakiyo mugambira wazire ngumukunde president yore kagutoha mkonga mutebwera nariyo MP wito wa vibe tsibe Elias Kagirachi abeji bashabwa okumanya ekibarkwenda ibyo nahibizira arubugamba senior secondary school abeji basiniya kana nabo kwija kubuzibwa kutandukana biri 10 kwezi 10 mwaka 2025 nikibesere briefing ebiri 13 kwezi 10 mwaka 2025 batandike okubuzibwa umutongore nabo kutandukana kizamu cha geography omwazyo bakore biology aba TV West ndisenyomo Gideon. Webare senyumo Gideon twazagaruka tumureho tugaruka n'amakuru ageshweke cyakashatu. Ministry y'Ubwegese n'Emizano eri kurabira omuntebekanisa ya Higher Education Students Financing Scheme nejusi yabona abaganyirwe omuntebekanisa yo kushomera hibanja kandi abucabujenye yabire bahirwe yahwireyo kumuhikiriza obujunanizwa bwanyu bwo kushashora roni okurugirira hakacweka akabirneshatu na 26 akiteka eri Higher Education Student Financing Act. Abakozesa ni mwe mwijucibwa kumanyisa ministry ahabantu abaganyiro mu ntebekanisa yo kushomera hibanja abari yahamirimo yanyu nkuko biragiro birikuragira okwanga kukoratera ebiragiro necurugiriraho emitango hamwe na za mutice ebikukiraho tera note ibira note mwenda note mukaga 5 naritayira website yitu ahari www.education.go.ug shashuri banja ryawe eri washomireho kibase MP hakurebeka kandi no kwigoro rwiji ahabwa abanda beji abatine cyashorera okwika biroto byabo ebyo bwegese
obuharuringurwa Chigarama People's Sacco keeps abakugu omukurwanisa obworo okubika sente hamwe no kuhereza loans ahanshajinche babaretere ekitereke kya Christmas rebe ekitereke kyatandikire kandi okutaha omukazano akarkwija kuhendera ebiro 20 by'okwezi kw'ikumi omwaka ogu imwe ba members n'abarikwenda kuba ba members mwena numwakirwa okwigura account ni shiringi omutwaro gumwe n'ecweka zonka nuko base kubika no kuyayo sente omumatajaga kanyeganyeje omurishema bwayegamba Nyakambu na Itendero omurishema Butare na Karungu omurbuhweju Mbarara City Ibanda omutauni hamwe na Sanga omurichuruhura district manya ebyo kuhangura harmente amabuzi nebindi bingi keeps financial services for all. Musego abadomu lwa katoli ku ndongozi nanywedde kano kaalo vera chawuda drink kino kigaji kyaffe kyennyini kati katyebule mutoolo okolola okotyonguka kwata kano muzeekano bakayita batya pineapple chawuda drink kakamuddwa mu nanasi bojo mutoolo va mu bya bojo tugende tulabe kakiga bangambye omubiri munafunafu kakiga talina maanyi kakiga bangambye tolina maanyi ye naye nenfuna ow'amaanyi butammira ku soda drink n'abawala nabo banywa obutamu amazina banyita Kachabi Wini shahe ekindukanye Ruhara mugomboro ya Kenshunga mu district ya Kiruhura nahereze natandika ka branch ka business nguko mukareba nashanganye mu remote area etana amashanyarazi so na decidinga gukora na free solar na mpereza system yabo niho fridge niho haka TV kanje so tinyine nshonga na free solar mweniwe owa saruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi b'enkoko banyina maka abamabara na za hoteli tunga sora ya fresi rero kora magoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusisikara aho gabusha free ebiri kukira hotela noti 8 noti ashatu na mukaga hatano na mushanju ngaga ni 5 eyabusha obwengula obulabika obulungi okutuukira ddala ku ttaka erya lanchi eya kitaka lanchi zino tuzirabira ne ku bisenge ku mmotoka ne mu bunyonyi kw'ossa ne mu bisolo eby'enjawulo lanchi eno erungi ya buli kimu lanchi bwe bulamu okusinziira ku langi ez'enjawulo enkumuliitu ze tulina ku Global Paint ye langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge tulina Global Silk Vinyl asiigibwa munda Global Weather Coat asiigibwa ebweru ne Global Matte owazisiiringi weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. At Advanced International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire ekyo shuwa. Hani mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. No, lava fando. Chigeza. Fando. Quanta fando. Chigeza. Fando. Lava fando. Chigeza. Tobe na fando. Fando avela muliskando. Akola night shift like a kando. He's stealing and robbing and Jonathan Walker he's destroying. Vandalism is an offense punishable by up to 10 years in jail. Fando. Lava fando.
tochigeza fando kwata fando tochigeza fando lava fando tochigeza tobera fando. You've seen nothing yet. This Big Brother Naija Season 10. It's 10 times the drama, 10 times the rivalry, and 10 times the game. This is certified. No zero, no minus. Watch all the eviction nights live on Palmagic Prime, Channel 303 on GoTV and Channel 148 on DSTV every Sunday at 9 p.m. for just 11,500 shillings on GoTV Plus or 15,000 shillings on DSTV Access with Kawiki. Gold sponsor, Guinness. MultiChoice Uganda is regulated by UCC. Welcome, what's our topic today? Kutambulanga chindaolovu. Bera mokirasi. The biggest back to school promotion season 3 is here. Bera mokirasi. When you buy Focus products worth 16,000 to 24,000 Uganda shillings, you win a bucket or basin. And when you buy Focus products worth 45,000 and above, you win a school bag and lots of other prizes. Move it. All day confidence. Kayumuka humuro kandi Agacencwire Agacencwire umurimo go gukora inguto za ryantonde kutongozibwe kandi abatura bashabirwe okuzikozesa okurabya mu emishuburo yabo enguti bireza burunju bwansi orwacinuka hamwe na kariro nazo zikuza kukorwa. Enguto erikweshumba kilometers 12 nerugahishaza rya kabura okurabira omugomborora ya kinuka na karoro niyera abanze korwa kandi miliyoni 800 nizo zitebekanisiwa kugikora kandi twakoreza 180 million ningashi miliyoni 800 orugutoru tuyicha ku teka mu maram ningashi tweta gravel tuteke mu carvats tubwigure tugongera ubuhango bwa rwebero mutazi ina 0.5 tuzakoroteka mutazi mukaga message yindukereza abantu bari antondero aba barazi kutunga engutejo abo mugisha gwizire no kureba ngo tubita kandi ababizire gukora enguto narishi bakitaho karvati abantu bagagitema nari bakibana batereza engutejo ubuhango bwayo umuntu akagera totatema umwana ugwanje ekityo mwana nari otatema omutumba abatura b'inamasiko ngo koror gutoru orwakinuka na kariro ncija kubahwera mnonga bwayima yo bwire buringwa barukuteganisibwa amahanda mibi kandi funzire akwa ninche mango amahanda ogo gwito gwesheshe kwijakinuka twine sections zezimize niteka maram hazana nogo muhanda kuruga junction ya rugaga hari yagumiza mukinuka ujiretera kimwe kwishokaza akwaka kinda nango kacweka nseje kote kuragara nenombe njura yagwa mbweni to become the hero so abantu baba busana district erione tuplaningira mwako ko byo sente bariyo baplaningira na kabinikira bariyo benda kutongera sente so tuseme kubasimba hona abatura basimire government okubasharire mahanda konkano bagishabo kubasiha amashanyarazi gasha kwa Sande Kabaragara William Makuru bakuru b'entebe ya kashatu umurushema nabasima government abukutandikaho entebe kanisa ya parish development model abantu bagira ngo government kuyetandika okugabe sentezi amakaga kahwamwe emicejano ngo habukuba banyene kabine b'intebe barukubana bakora Masheruka Town Council Chigarama hamwe na Masheruka nugo magomborra agatwiremwe butabanguko omaka konka kurijira harubakuru b'entebe ya kashatu bukacendera kandi enshongeji nibajejekerera esente eza parish development model ezaretire abashwerine okukwatanisa omaka agariya mazima pate mpangu neretwa abashija nubwo abakazi nabo percentage inche nayo irikureta imihondano yo maka abo kuba abashija bakaba abo kucuro bwinji ukora bakurigireho baba bakurwa ishande
mwe amarwa hati ico kituma kayabura intasya abo kuba kaseta kuba kwata bakatwara umarwa akugambira ubwiro bwinji neretwa ubworo abo kuba ekako kubera mo ubworo omusija atini cyari gukora bashabingi usanga ryaho nubona barebera kitoke kiryaho hatiko kusanga icyo cyo kiretwa ubworo usanga buri munsi cyakureberaho imihondano yo mu maka itandikiraho program zo meza government to supervising a project ninga program yo kwita PDM ebegirizo kuya mu muntu waburisho umuntu wahanze utakuteka teka warakuya miliyoni makaja mu sentenge kongo muntu akubasa kumara imyaka 3 akakwata miliyoni yaje polisi je akuba ituramburire kuresa office eza community taurgala ushaka umuntu ubakwase impunisha tu impunina hata impunu munana impuniko abuzahemu ahera umwana fees abebembezi nibagiranga program ya PDM etakizire bakaba nibatunga emishango eri hagati ya 30 na 40 eyo butabanguko omumaka ngukonko bwa hati ekacendera kiyambiremu kandi nezinde sente zo mu school fees nko kunanagambira ubworo konka tristi emhondana yo maka egizi no kwetu batubireho abo kwa bacyara abamwe abutubentu bantureba ntwatanisa mu boxi baguzire mu empunu embuzi areshonge kwaterera na emhondana yo maka ko bebemeze no kumuzamukura ngo twakora zo kweta sensitization kweta abantu mbyanga gusomesa akwa bimwe ndebe kweta emhondana yo maka cyo kubanza no kugira ibintu bike ufunda amakuraga gashakwa Sheikh Abdulatif ahabwa TV West webale Sheikh Abdulatif babanyakibina cha NRM kandi abebembire okurondera president obushagici obwo mukaruru akarukwija akomwaka ogwe 2026 basimira abantu bo matemba gihanga okwijo mbwinji okubagana president Yoweri Museveni omyanya eyabiragiremo okuronda obushagici abebembiro kurondera president Museveni akaruru binamatsiko NRM neija kusinga karuru akarukuza kuterwa omwaka gurukwija abantu bajangwa president yagire kuronda obushagici babakiro mu kitinisa ekishane kirukworeka ngo businguzi no bwabo karonkinga campaign weekend mu Ruwero konka warebo bagizo babiri mu Ruwero ninsi ya munongo ukitinisa president wihanga ahabu businge obyarwanirire nabagenzi abamukwatiriho mu kishaka Ruwera hi atani kiro rutaro noho turonkingire campaign konko bagizo buri mu Ruwero unuboreka kibina cyane ndeme mu kikina mani turi muri teso West Nile ni rugendo tuyontuzamu konka hariyo buhagizo bw'amana munonga abantu bakiyakira munonga president ahabera hariyo rutaro ahabantu bayitanda hatakicoganitse edenge zone konka gamagingo hariyo businge abantu bakora business zabo nubakira president mu kushemerwa Ruwero mukakebero buhagizo mwarebireyo tugiro mu rurango kiyo kigendo misho kandi nimpamya turagumizemu kisakongera kimamana abantu bona bariyo basima government ya NRM bakorire kuyezaho na president Museveni kandi nko kuntani mbagambira nko kukigamba nibayikiruza ngo bamwebaze abwe byakorira ihangeri kurujira haryaba entebe kanisa ziriyo gendo misho kureba ngnombe cweke bindi ebi president arazemu abantu babeyo mbwinji okworeka obushagici bwabo Bonotera president bonotera ubusinyo muhanga bonotera ntunguka mwente musiyo munonga president wihanga okwatira ikintu cya NRM flag ni manyangwa karuru tukaronzere kandi turiyo tukaronda nsiteko kukasingira higo Prosper hise orkwebembera NRM district yambara najangwa bahagizo bw'abantu barukwa mukuru wihanga no muringo gwo kumusima ahawe byakoriri hangeri na nitwe omwestariyo naija kutandika no ku12 nyenda nabwo arabatakizire ito turiyo tukora kimwe tugamba n'abantu bitu turinzire unaku Januareke tereze president percentage yatakabonaga ahabwo ko abantu bona abingi bikirize ebyatkorire nbabireba byo gambera President Museveni
ahereze sabiti yona arukurondo bushacho matemba gihanga erizoba yahumuraho kandi aje kugaruka kurondo bushacho izoba ryo rwo kubanza gasha kwa Jimmy Muhumuza webare Jimmy Muhumuza umurebi wito murunji agongo makuru agutabasa kusyaho ahabwizoberi kandi wabanaga kusyaho ndi Elias Rutugusa hamwe na Loice Gavah owo rumo rwo bonero twendeza okurara kurunji kandi utakarga TV West. Ompira kasameme otaferwa ompira gati ya Vision Group hamwe n'abeshongozi ba Burengero izoba aha Independence Day achecha Global High School ompira kwatarika kurunji munango ne Ivan no mupira master teacher muzebi sisi no yakwa Lisan MC Lisan ya top passing ngo munonka Simba JK komushone beti abeshongozi batabakariyo Peterson na kapira yakwa Tipol CJ champion Mbatenwe Vale Music Jose Nikilino mupira kaheza sister Charity Lady Diana Kemi omupira yagucubita gwatamu omupira rero nabwanyima aba boda barasite bamashane n'abamakanika omusinguze naza kutwara chembo chente hamwe n'ekikopo rero after party tuze Alexa Bar and Grill tushemererwe turukwesimira okwetegeka omupira gunguza kwerekwa butunu aha TV West gushagikirwe Cool Sounds omurimbarara abakwinire byoma hamwe na stage y'omurembe ahagwe mikoro ya buri muringo cyarite kibazo ka muhanda enkunzi y'emyeto n'ebyemizano omurimbarara city aba Alexa Bar and Grill rwebikona akijaga bakwine obuhereza bw'ebara hamwe na special night nka band night na tour of keys orwakashatu tandika shayibiri zo mwabazyo Mambo Fire na kunana MC burwa katanu hamwe na exclusive rave orwamukaga rw'umuziki mix na ba DJ baman hamwe na Global High School abino mwegese bwa secondary school omurimbarara city. Banya-Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kare kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star 3 star 10 hash asimu yawe abwa shiringi 20,000 zonka rero otegerezo muncha ubwo kusingura sente nyamwinji ubwo rikwirebera TV West buri zoba buri kwehandikisa ni kongera micha yawe okutoranwa okwetaba mu draw yo kwangura sente program y'umushonje hamwe no muneneserezo umuhanguzi naza kuba natererwe simu kurabira ahari noti 2 noti chenda anana mwenda emirundo y'uri kwetaba mu kazano niko ne mcha yawe yo kusingura eri kweyongera. Orwa kabiri oru otaferwa program obuhinje n'oburisa nitwija kuba turi aharaka shozi diary farm turi kureba okuwa kubasa kureba rencho wa mutwe zawe okazukuza okaziha aha nyina erukuza kuzara okajikuza okagisya ahabwire bwo kwema so nitwija kuba twine omuhangu by'amatungo ari kutushobora ko sheme kwa no rebe rencho wa mutwe yawe okosheme kwa no girisa nembera ezesheme kwa ne kurramu kureba ngo yaruga mwente erije kuhindukira mu cyo mugasho hatencha mutwe yoke kweza kuzarwa abasirikare bombere twajyangu nene bihumuri nyina aho mukorabiro umuhondo aho yarga kuzarwa kandi hati tukagira ngo tugarke tugitere ikikatucona ikikwatenana okongera abasirikare bombe nanga kugira ngo kuma indwari zindi aha kubana tubana turwanisa abasirikare bombere bari abarukurga hari nyina hata aho nto tukugira ngo nangwa aharyo aba batarabaze kugira mazanyina wano ndakujoti nyenda kuserka amashiyo nyenda kuserka izitwaita scores nangishirukano omunyina hatarho aka vaccine kandi hategiye kubasa kukozesa omukanwa otaferwa program age eshaha zabishatu z'ekiro na yeyo beidondolo you
can now get all the chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21 hash and select daily or use the My MTN app. Bana Uganda mwenna mwebale kusima Bachogela Hub Products olw'okufufugaza endwadde z'ensusu zonna tonyiriza bato n'abakulu era basimye empeereza yaffe tuleese ebipya ku katale. ABC Dent na Fresh Up nibikuheereza akawo karungi munonga yejumbira omubazi ogwa ABC Dent na Fresh Up deero oyeyonjera okusheka omu bantu otiine kwetiina aha kasente kakye munonga. Mushana Productions nekushitibwaho Muju Hotel eino buhereza bwa restaurant yo murembe erukufungurira byo kurya ne byo kunywa binuzire oburaro burungi otwiziko kunaba turi kutagata omu programu egi obuhabuzi bw'omuzire n'obwetaago Mushana Productions. Endagano yitaka endagano kaya bendagano 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 Yabino, wani? Muriya shabiyo. Ni murika eze sha. Urwako buchibara. Goruguro. Eze sha. Atokushimanya eze chibara chiba kugira. Ndetse bigiro hata tari argo. Echiba kugira ngo omuyihango ni gwaguriyo mwirima. Wata umubareria omuyihango. Gwaguri nko mwirima. Uko niyo tukurugo. Niyo tukurugo. Omuyihango nguve upate omwirima. Karibu yo muyihango. Rebo rebe. Nana chirungi chacho. Obozu irota, obano sota. Oine sanda ka, oine butsi nota. Kile cyo kumanyiro. Mani omwana murika. Jesha niyo tukurugo mukirenka. Ate yarebo re. Oine sende zawo. Enyama ziriyo, izembuzi, ezente, enkoko, buli kimwe cyo kwenda. Nana marage bege gona. Amarage bege gona gani. Ati warukona watu urabizi gawa. Wataho mito kile cyo kumanyo. Nene chi.
Ndio cyo kumanyiwa taho mizi kunuye. Hapana. Ni wari kumanyi. Ati kwanu. Kuba mizi gawe. Mwihangwe. Nyekiro. Kitana na nyekiro mwihangwe bushana na nyekiro. Hapana. Niwe.
Mushana Productions nekushyikibwaho Muju Hotel inobuhereza bwa restaurant yo murembe erukufungurira byo kurya nebyo kunywa binuzire uburaro burungi otwizi two kunaba turi kutagata What's our topic today? Kutambulanga chinawolovu. Bera mokirasi. The biggest back to school promotion season 3 is here. Bera mokirasi. When you buy Focus products worth 16,000 to 24,000 Uganda shillings, you win a bucket or basin. And when you buy Focus products worth 45,000 and above, you win a school bag and lots of other prizes. Move it. All day confidence. An incredible 61 years. This is Ndeje SS, and our latest winner comes from here. What confirms that the set it was today? It confirms that so Innocent is the only fully paid student at Ndeje. Full time. It is not Yachfere. This is true. And everyone knows that I'm a testimony of Momo Pay. So I encourage each one of you to urge your parents to use Momo Pay, to use everything. All the nyamos, all the momos. Yes, all the momos. There you go. *165 *80 hash. So try it today, and just like Innocent, you will ask all the momos, all the nyamos, all the pays, everything. We are what? Unstoppable. Mushana Productions nekushyikibwaho Muju Hotel inobuhereza bwa restaurant yo murembe erukufungurira byo kurya nebyo kunywa binuzire uburaro burungi otwizi two kunaba turi kutagata Mzee atari usibiraje shego cha wasibo na ndio na chao chigo musoro hinji ma no ukora obo mukozo mzee no mansa so musoro ugono gwe bitakondo gwawe ebyo ne bitakuri ne byanje manga binga ngumya maka sente onka haro akwechi takuri no ndechama sanechi amasano genyine wende bitakuri konkana kwebe bijyaho nore nitera nimbangura mbwenza ntinite ko kwikarwa ntarangi murariki twena ngozo mu rukiko urwo rw'icyaro tundo rukiko urukwate noreba abashoma babera abashoma imbuza zarutabajuka tubaswiri baswire nazo baswire zibezira mbuziki ayibambaye harwe bene zara abana bashatu emhako otabanze kama mutorga mbwenu nakweshengezo rero kwazo mu rukiko urukiko tinkaruburamo urwo tinkaruburamo akwa wotagireyo mbwenu no shankuru kwagera abakoze bihagora urukiko rwo tinkaruburamo abo no gwakwa ryo mwana wanje twe nangu tubahane ugoshikano Nurgwe shani chibi chibiri turhanu Dakara kana yerebera Dakka
Abahoti. Kamusayi. Iwe rwatara gende. Ogendere fora. Ogendere fora. Nayerebera tani mpura nayerebera. Abahoti. Abahoti. Oine na chairman na kukatene na higo ine chairman na kukatwerebere. Kibiri. Na kuka. Tani mpura konga nayerebera. Warebachi. Gende tugeruze kwerebera na higo ine na chairman tugeruze kwerebera. Eretso kuyebachi. Nakwerebera. Asanyo. Semu njende bakurumache. Biche, guatara. Do mundo era. Numra kutje. Kana kubuza. Notiko tabuza mraka tugende. Kibiri kino twaraka he. Notiko mwida tugende mzee. Kanye na beta mwangiye chuma kuze twagende. Guatara kibiri tena tware. Nani kindi kumana? Hata tuzugutanye tumwahurire twe mukaji turabwira tugende. Niwe kibiri ni ugombo gambi. Zambira. Kubra kuchei. Kwa kipa ndile tuzaka. Kwa raka hivi tu. Wachibiriti. Koka chibiriti nawe. Tarugamba. Chibiriti kanga kwiruka. Chibiriti tuzaka. Katine bira mraka tugende. Nikapacha. Okay, mraka tugende. Mwize. Kabiri kaputi. Mushiza wibondo. Samura mushiza wibondo. Warshanga ina samura. Tansiba no rimburuza. Warshanga ina samura. Tansiba no rimburuza. Samura mushiza wibondo. Korshanga ine samura. Tarsiba no rimburuza. Korshanga ine samura. Tarsiba no rimburuza. Samura mushiza wibondo. Samura mushiza wibondo. Korshanga ine samura. Tarsiba no rimburuza. Korshanga ine samura. Tarsiba no rimburuza. Wache banakula mtwaelebera. Asa Muhammad chairman. Muhammad iwe uizotike. Nze nda wacheelebera. Kasika. Aleba.
Kastia, twende twagere. Haro kubaga, ukati kwenda. Hame, hata ni chairman. Samara mshija wibondo Samara mshija wibondo Korshanga ila Samara Darsiba nori ngorza Korshanga ila Samara Darsiba nori ngorza Samara mshija wibondo Samara mshija wibondo Koko binoze chairman chibare chinanyinturino bachigamba erizo rubona najanze kanda beyo kumpika yo kuna natarika kuzina hondi ogweni chiragwire obwo si zira za karaba zimpurira aheru n'umushana konka ko kutaha mugubo mwirima okuzimu konka kibiriti tuwabireba ibi nabene kugambira bya munyanyo ko kiragwire wabireba aza muhame chabere muhame kuja tuti ngeni kiragwire ubwo ngo kiragwire rero samuroriya akayamukose kamaneje chikakoma chemukora tiri weruka gambire echache onkamkwero iwe kangambire chiragwire na wene ngwisaka basuma tera kashani konkamgero azire muzare endagano itaka endagano ayabe endagano Omutai noha munywani wawe noha waburaninga ngobe kurungi ogwe munywani wawe ni wali kwita Omutai noha munywani wawe noha wateka ngobe kurungi ogwe mutai wawe ni wali kwita mutai wawe watungana basa kwita munywani wawe waba kurungi nayenda kwinaze mutai wawe watungana basa kwita munywani wawe waba kurungi nayenda kwinaze Mushana Productions yabaniye kushyibwaho Muju Hotel ino buhereza bwa restaurant yo murembe erukufungurira byo kurya nebyo kunywa binuzire uburaro burungi otwizi two kunaba turi kutagata
Sunday. Naza Kampala nikubaza twabaza twazaga yaza twaza budo mbweru na ati nareba abandi bahara ati ko nareba abandi bahara ariho no nabe natangiye kwandikira kunagira ukora Kampala mureba kumureba hati munamu nishangari warden wanje provost warden mwene ku tuba turi mu rukiko tuninjira abandi kuja mwene murabura ati ndare bakaba tari kwata Silvia ati yategeje n'izina ryanje rya kabiri ati ngamba nigisha ati wamanyota turokimanya mukana arakwandikiraho ati what. Looking sharp has never been this easy. Welcome to Bright Suits. Be your own label. Located at La Grand Mall, High Street, Barara, Level 2, Shop number 5. Right in the same building with Equity Bank. At Bright Suits, we customize premium office wear for both men and women. Plus, wedding suits, graduation suits, Kawunda suits, and more. Whether you're dressing for business or your big day, we've got the perfect fit for you. Call us today on 0751 075 108 or 0777 081 196. Follow us on Instagram and TikTok at Bright Suits and check out Taylor at Omubazizi on X, formerly Twitter. Bright Suits, be your own label. Omanche tegeza MTN mama okulisulira omwaka mulamba third term first term continue ne second term byonna todde mukwata bukunusiyo chenyizo bagamba kisoboka and it's real obulira ku radio niga star 165 star 80 hash ojala endagiro option 2 school pay kakatuko omulabi omusigire kifananyi kuba by now twandibadde on student wa fali rudawa student tasobola kubeerawo kwensonga mulwaddemuko banaye empulira essanyu ku M10 kyenkoledde simanyi wataba nyiza kulaga ssanyu lyange naye nga I'm very happy. What a mighty God. We
Everybody do this. What a mighty God. What a mighty God. And just the angel just struck the man. He was eaten by what? Put the amplified version. At once the angel of the Lord smote him and cut him down. So this angel had a sword also. He was eaten by worms and died. R.I.P. He became a red Herod. There are certain things that have been in your life. We are now calling them the red. This time my morning into dancing again, lifted my soul.